Amin ala be gabo shaytana toroma. Bismillahirrahmanirrahim. Madaman Allah taala to gabar kama igni tigido la hara hina kere kere le tigido. Suratu Yunus. Ami suratu Yunus ala Yunus abun macce. Ami sayna Yunus ga kisala sa malika surana ala sura kere kere le tiga kama. Bismillah. Qul la amliku li nafsi darran wala naf'a. Ako sayna mora fuye. Neti maralikan yera la toro lanti maralikan yera na falo ko nti se kan yera na fan se kan yera toro Illa ma sha Allah. bela jeleme bo ala rod la ko ni ala dia Li kulli ummatin ajalun. ala ko mande kelengelen be ko wati de bula Idha jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'a. onu galla jalu sera ni ga don sera wati min la yasaturu na sa'atan atiya kare erkele hake wala yastakdimuna tibla ne be erkele hake ana mudiru al-muassis miya majlisin yarashinti no ya Sheikh Abubakar Kulbali aka toroba afatura ka tuni aya ndila no ya fakama ya rafa mai ay qur'ani ji shi yake mu wolom la ne doni akumi shi fa dele ne ni na ay shi jan soro ka to din ayan ka abiga ne fa ga kalande asira ni malaya astakhiruna sa'atan wala yastaqdimuna aslama ruha ila bari'iha anin boro rabbe ko amira kam durufate mala deli ni erina ya rabbi alaka hina alaka ya fama amin ay bona mun te ni bela jeli salatun jariya ya bela jeli tamana doni sirabi alaka bela jeli sebe fi mizani hasanati aka gafu baral aka gafu la ya rabbi alako ke hakaza la ne nyuman sindi ibana fasoro asira ni ayina ayan kuma saya deka ayra fatura ga do ayan yara mafuga mulon dalin to qur'ana sanfe telma na qur'ana jiga do qur'ana do kala sura kala fa fo ne ya bora mawla na mo wala te mo sura to ra kele mi jiga ka sura kala kala ya ye ko we ala kan be sawaba Qul ara'aytum in ataakum adhabuhu bayatan aw nahara. ala ba yin kibariya nin ala kala jabana nauma suge wal masawama bayatan no ikliga fe suge nahara no ikliga fe ماذا يستعجل منه المجرمون؟ ala go diru mutiga no bitele ni ga mundela ثم إذا ما وقع آمنتم به. ala go asumma ago ko be kuma men ni la jaba yin digina amantum bi aw bi mananai الآن وقد كنتم به تستعجلون. الآن سيسانوا وقد كنتم به تستعجلون أو مثل أن نمي لا جبا digina sakibin boli ba gilawa ala ko walata hina manasik walata hina manasik mana lalihinu inu firari wati di boli wati la jaba digina kamba ke jogoli alfa na boli ay wati klare walata hina manasik taraga danke o arabu kan yoy taraga danke o de walata hina manasik ثم قيل للذين ظلموا Osman sura kana fo mo mun ya kunto ne ذوقوا عذاب الخلد ay dumi la jaban ne هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ala ko yala abu sarafa na khona kara kum fa min barawa ويستنبئونك أحق wa yastanbuna sayyidina maru bigi kuna fo nyini أحق هو ahaqqun hu ko yala la harafu che yara de do ahaqqun hu la harafu ko yala che yara do ala kana mun bakrai قل قل إي وربي إنه لحق. قل القرآن كريسا بمعنى نعم قل أفيكم نعم هو الله يبتشنه قل وربي إنه لحق. قل شنو كلنا منا إنه لحق هو الله يبتشنه الله رفع يبتشنه أبنا ما لهم قسم سنة سورة مركونة وفي السماء رزقكم فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تعلمون كن كلنا سبلون بكل ما إنه لحق لا حركة يبغى وجهه منا an ga daga bisan fe of samai rizqu wa ma tu aduna min la ilaha illa aljanna bisan fe janna me dugum aljanna bisan fe kira mo sallallahu alaihi wasallam akasana yelen fe akasana yelela ala aljanna jirala ga janna me jirala ay aljanna corona visiter ga janna me corona visiter
asaraga bo kira fem bele gede Allah ala ko Qur'an ko wala qadra min ayati rabbihil kubara kai ala ka ko bo yede ini do bunu jogo sana yela kara sogona esugo mbala bo la kari Qur'an ko na ta ha aku wa ma ja'alna ar-ru'ya aku ma yebenge allati araynaka ni yefe min jula illa fitnatan ni ya kafiriya teso jarabile no ni avu tiso ni kira ko sogono kala ko mala kala talo asa ni bi sogara ko isira amere ko sogara bara le fa ye kabako do ya isogara iya ida jana kono jon bi soso ga ko ban ko ko ngal jana kono nyammo mangamu wile no fes ni man kan wile kira no fe fo ala kay baytul maqdis takana jo kira je kun dana jibril akal la je jibril kana baytul maqdis kira ka fle feme ba ko na ka ho mo ya so ko kira problem bi udara la ko nyammo ne ani so gondo to so gara dara baytul maqdis para sangolo la o ko baya visa video apa tena innahu la haqqun shere aha wama antum bimu'jizin ya ala ko se ka keneke ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض على قولني من يركون تاني فون بلو دوغلو كان يا بدوما لافتدت به والله بي يرك ما بنا يا يسابو تقول لما نكو دوجه لو يفتدي يوم القيامة ما من بينا يركون با نا يركون تاني كوني فون بلو دوغلو كان يا بلجي لندا ما كابا فون ملا كوما ايني من اوخانه بلا ثم ينجي الله عين من أفرق نمسك تستقبل دوغي نترى نوكو من أبابو عين بلا أكا نوكما وفمين صاحبتي وبنيه وفصيلته التي توريه أبا دوبا عين مسلمين أكام بلا دوبا عين ديني دوبا عين فصو مني أين فصو بيمنا أكام كلم بلا بابو عين ومن في العدي جميع عيد يقولوا ما بيمنا أكام كلم بلا ثم ينجي لا رجوع ولا ما فينا بقول ما بنيان نجنا لا رجوع تقربكم بقول يا نفسي بس هل نبي ما بقول يا نفسي لا أسأل إلا نفسي نبي ما بيبي نقول الله نيركم من يدفع لبني يرجع حديث الشفاعة من باقنا نبي ما بيبي نقول nera jorole no bine ni kwenge alam na ya fama tina ya fama ne ta don nafsi nabi mo min ko ni nabi mo ko nafsi ya etse ka kuma mo ne bito ha abo jugo de la aha bawana ka wasarru nadamata lamma ra'u al'azab mo ni misal dino kuma na no la jabaye wa qudiya bainahum bil qist ala bilan avec kiti tigo ni on teni la diriye wa hum la yuzlamuna wallahi utito nyo foi din kilisila kama na surati zumar ala inna lillahi ma fi samawati wal ard akoti ando fe ala ta fe mi sangolom du golola ala inna wa'da allahi haqq ala tendo inna wa'da allahi haqqun ala kala yuka yeche ya tibili walakin aktharuhum la ya'lamun ana ma son chaman bi otodo ay muduru kumbe huwa yuhyi wa yumiit ala de fa ale gare de nyene malike wa ilayhi turja'un ambela gele mi sin kata ala de ma ya ayyuhan nas ay muduru ka tapi lagana ko ya ayyuhan salam Allah sesa ay sigaro de muduru ma ini ya sigaro bi ay wadu wala sisa kuno ay tafsir la meke يا أيها الناس ألاقوا يا أمه قد جاءتكم موعظة من ربكم قولوا واجوك أننا أوما كبا أوما يرو وشفاء لما في الصدور أني فرا فهم من دسكون فرا كلا وبقرآن كنا وهدى ورحمة للمؤمنين ولا أنا دو بنبي دسكون من أمراض القلوب شوفيا يرى دبوكم يجمعين تصفية النفوس من الأدرار كنيوم سنيا kabo sofa wuni bana mo bi al-afat al-amrad al-qulub bana do di no donc yo ya tajriba ke sira min al-murabbin wa tajriba ke ka ko bana no na kalanden iba frake imma ga frake du marasati ba'd al-ashya do bi
u b'i bila fɛn dɔw la o bɛ kɛ k'a furakɛ dɔw bɛ yen u b'i bila askari dɔw la wuli zikuru dɔw la pour que dusukun bɛ se ka saniya cogo min na adamaden dusukun bɛ n'a fɔ duwalen de ni duwalen ɲɛ ka ɲi n'i ye fɛn lajɛ a la a bɛ fɛnw ye ala zawahiri a yɛrɛ yɛrɛ la ni duwalen ɲɛ gɔyɔrɔ dɔrɔn a bɛ kɛ a tɛ fɛnw ye kosɛbɛ a bɛ na kɛ a bɛ datugu a tɛ foyi ne bɛ nin cogo in de la sufiya de dabɔkun ye ka dusukun saniya ka bɔ dusukunna bana a bɔra dɔrɔn olu bɛ kan bana bulu bi dusukun minɛ bana joli minha da'u al-hasad asida ye bana ye a bɛ dusukun minɛ yɛrɛ bɔnɛ o ye bana ye a bɛ dusukun minɛ ka ɲaga yɛrɛ la n'o ye ɔjugu ye o bɛ dusukun minɛ bana wɛrɛw bɛ yen tuguni olu bɛ dusukun minɛ o ye jumɛn i n'a fɔ ka fari faga ala ko la ni bɛɛ lajɛlen ye banaw ye murabiw de tun bɛ yen cɛkɔrɔbaw de tun bɛ yen n'o ye sufiya cɛbaw ye u b'i bila fɛn dɔw la zikuru dɔw la k'i bila nafila dɔw la u b'i sama ka bɔ nin fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen ma Sheikh Muhammad Mutawalli Sha'rawi a ko ale yɛrɛ ma lafiya ko fa kelen ka fa ni Algérien kelen ka ni Sheikh Balka akale yo tuma min na ko dafara o don ko dafara o don Sheikh Muhammad Mutawalli Sha'rawi ano cɛkɔrɔba ye ɲɔgɔn ye don min a ko dafara o don o de Sheikh Balka o ko sufiya cɛba dɔ ye Algérie a don Muhammad Mutawalli Sha'rawi ya taara Algérie ka taa sɔrɔ gɛlɛyaba bɛ yen fil istisqa a y'a fɔ Sheikh yɛrɛ min yani Sheikh ɲɔɲɔ ye sogo na fɛn caman fɔ ɲɔgɔn ye ka sɔrɔ u ma o tuma na a dɔw y'a sɔrɔ jiko gɛlɛya tun bɛ yen a fɔra Sheikh ko bɛna k'u bɛna istisqaw kɛ quoi mɔgɔ dɔw y'a saboter quoi tellement gɛlɛya min tun bɛ yen quoi mais a dɔw Sheikh Balka a ye Muhammad Mutawalli Sha'rawi de bila mɔgɔw ɲɛfɛ ka so n'u ye salatan istisqa yana ka tila khutba la sanji jiginna Allahu akbar rahimahumullah la ka hinɛ min gɛlɛya hali ni cɛw bɛ u dogolen don maaw t'u dɔn quoi وهدى ورحمة للمؤمنين. أكو كان داني من المؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته. قل سيدنا مرافو بفضل الله. يعني على كف سماندير. على يركا ada madin tawfiqu kana sigi majlis la kashi ga qur'ana kala to la ma'ana tafsir ya ala kal o la tigai mane bulige ada madin ka akwai ma tawfiqu min Allah in ga wanta man biya kabiyo ka tashi ga majlis ni ma man so ubara ala ko la magara da majlis ni ala ko ti fo ay man ka debi ga ko iga nyen nata waju de rabbe ga boye kama wele ka ti yara موت ولا كتا علامات يا الله فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فبفضل الله أسينا ونافيه على كف سماديا وبرحمته على كهنه فبذلك فليفرحوا كان نسجل نودي على كهنه من كمنه على كرك صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لا يوجد الله كرا de malaikat sodaka man sama karabu farwahi Jibril ya tuma makira ka kenen ala magari kono taifa do aka Jibril nana faso mo ya bi ka bo maka emi faso mulla mo ko bi tay bena de daw atara bena na ru fana ya gen ka faton dem sonu blaga ko joli bi ka bala bi ka joli sa abu ka fa ala ya rabbi lam yakun laka aliya ghadabun fala ubali abuka jeri sa ko ala ne dignity ne ko min be kané so ni ti fuy abona Jibril be kana kama ya ga kira kuna akumurni wallahu amarani an unafisa amraka azan Jibril ta iba ka wa ko kuma bo Jibril ya raga ko akumurni ni amariya wallahu amarani ala ya amariya ni ko min ka du kulu kan Lalu Jibril kaman kena waro berfase. Jibril ati kulonya. Jibril melakau bi munun titiri ka bae sa. Na akan jala ka boni bela jeren kai. Basa ala ya le de keren melakau cela. Ka abla kana du kolo ka ala ni kirau che ambassadeur o ya le. Jibril ala ya na tupanna bo kawi. Allamahu shadidul quwa.
ala kala ka ma ko tuguni ka fo ko jibril ko aminun mutain sama ko mera ko wala ba sama bimana hunalika naka farqun baina summa wa sama iko summa ko ka sama bimana hunalika yeno amin dana bi jibril ala jibril ga dana sa ako sena ma bibi jenduma mitai ba ka ke ba dugu ko gunte ta koro to de jibril ka bara yo abu dugu kan mami de yo kaman da ko dara bayana falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha ala rago da dugu sa galaga adugu manai aba ko ta ko mena ko dugu mo ka shaw ka sikana ana muso ka kulu susuka mena ko bu fla ni mena ke ci ko da jago bu momedo singa yele maka bla tu lena ako sena mamadu murni ako orduru dumma ako jibril ga ma ko nun toy la allah yakhruju min zuhurihim man yaqulu la ilaha illallah ko dola ako nun toy ala bina dembo nun ko kolola demu nun bina fo la ilaha illallah nun halakira udu mina wulawa jibril ko laqad sadaqa man sammaka rahufar rahim wallahi ko masai tiempo masabi ke Muhammadu mangkuri ko ar-rahufa ko makariba ar-rahima ko hinaba wallahi alai tiempo o yele Muhammadu jibril ko ibar masai ko ni mo ke fu nun tamande kire ni ka ko ban nun ka mo ko fu chama disunu ko me karala adama den dusute ko wallahi abi ko munyu abi fem munyu dan 26 am ayaka chebo fana labo chugoda modondola islamo ka juru kumi chrétien ka do ka juru kumi islamo na dele ma sepa na adina islame ka tando ta apse ka ju islamo ka chugo chrétien ko don baba do anana kira sigilen sura jamala ako abdul mutalib bonsono no qawmun mutim mawka juru ko mambo bulo adu mawka juru yebe papa watu biteme ka sura wati masi Sayyidina Umar ya aneni ka doga ko so e ko juru dele ma se ibina ngoro ta chuti ko doga ko Sayyidina Umar ye ce aka fi amajani akone ni ce ba ka Sayyidina Umar la ta'muruhu bi husni taqadi bi kayfiyati taqadi wa ta'muruni bi husni al-ada ibi ce kala juru kali cogo ɲuman kale dege juru sara cogo ɲuman ko sanin bɛ yen nɔ hali cɛ ka wari dɛlɛ ma se a b'a ka wari ɲini ka fara ɲɔgɔn kan ka taa d'a ma Umar ye jatigɛli min d'a kan i bɛ tila ka kado d'a ma k'a ka yafa i ma a ba dɔrɔn fo se Umar b'a ɲɛɲini gara ko bonen ni je doro na ke sela ko mela bu de mar ka bolo pour nya kele mi gunna Umar ba do kira manu ya mara ni fami o bode ke sahaba no ko bete da sena Umar ay kay war mun dama sena Umar tara che no da ke la jo ako nana amni ka war sara ako Umar ere kun che aka ko la ye ya ina da ne ga war saran na ko can akwai ga ya fannin ma Umar ya ne kira la ba to sa e bi ko Umar ma to gade shi tana tini ma bin se ga da Madina bolon planter Umar ai ce ga juru sara ka kila ga war ni ce ma ko ni i baga ni min ke yi da ti ga ni min ke a war plan akwai ni di maka rai ka ya fa ma alaka ako fo tanke ne de kumi cha kan fala kira ko akun da na ga ya fani abado sai na Umar sai ne soni sai na nu so kira kan majlisula sallallahu alaihi wasallam abo jama'a ga ya hagato yodi ake akaba do ana min ahli alkitab ne ahli alkitab do ne babawo ne tawreta kala ka injilu kala ako tamansen min fɔra k'a fɔ kira laban don k'a bɛna bɔ a ko n ye tamansen bɛɛ lajɛlen ye kira la fo tamansen 2 kun b'a fɛ k'o tamansen de y'a la wa bi n y'a y'a la.
akan munyu in kuma be ko de korobo nya ya la ka ko ma munyu ne do ani ni juguman kala a ba sarani nyumaye wallahi ni ne kira Allah baye ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah ye kira jugo ajugo abin jugo de la aya nyini aka sahaba nu bela jene da kada ko sai na bakar bana jora kala sai na bakar ne ka kira shi bilen to abakar ma kuma akala ka ne tuga ma kuma aya ne sabana na abakar yere ke fa abakar kuma ta dora kira gulla dimine ka gulla ka ta dora abakar ta ra ko ya rasulullah ka annaka tajidu alayya abuko mi dimine da ko ako abakar dimina ya ko ya rasulullah ayen ne ni fola de eranyena ma kuma saballa akwai fulanan ke akwai saballa akwai sabanan ke nkumba ga ko min na romando ka kuma ka baga fara akwai sai na baga ke tele ra gudu akwai fulanan ke wati mo asoro san ko folo mele ko jigina ka ba ubini ta diru sara ya ko min diru ne yara ki ba ki ta diru sara ulu yara la o kele shaytana na ibn sanna le no fara ci sigine fara willi قل بفضل الله وبرحمته يا دكتور آدم والتعليقات Akan sawo da ai kisa mo sisa tasib la yoro min bana udi akuku kira juruta yahuda do fet alors que kira ni sahabu de ñoo fe setu bu islamona muwabla de ta juruta yahuda tado ni yo yoro gatina ko da tasib la yoro do udi tasib la yoro no kuma bu fo anga meni tue ka kila ka hakli do ko na kallake no ja abide maka baran yo yake adamadiya sirafa ni ma wore miti ka jinana anu bono ino konna ina fa ba hadisa do rafa baro den do tue kira fe islamate abanana kira tarabwai ai cheni ye ayado atibo banaina ay kalimatu shahada fa yana ko ka bislamana cheni ni kira lage aba falaje ali kira lage aba falaje amma ya fakayra ko ma ko afri abul qasim kira dinge fulo to ko qasim arabu fe ma bi wure idin to la wa fo na so min din to ko shaka wa fo abu ishaq na so ni to ko zaid wa fo abu zaid fa ko qasim fa de fen gini ne fe noli ka do ka dina ne ya faranto cheni dora e kalma shada fo do ala ya ne wani ne kisala ne sisa ikan ka boni fen do silama dinu sen juli le be madina kuma kira masu ko shita ko ka ka barade funne udi tasibla yoro yo kuma ko nana donc ja abide mami nana ti dina kirina adama dina sarafa amse ka bara no ka ni oche utawa udi tasibla yoro yo ala ka hakuma madam هو رسول رب العالمين ايوه ما شاء الله جميل ايوه دكتور آدم عليه دروسون عبارته kirabi islamu to kata barakani dina bara mogoye akuni mi kajira islamu na kabida alege shimala Sheikh Ahmad aywa mikoro gari dala ko sabe ko kuma kaunti me kana mikoro garanda la aywa ani abajira ka ho mutati aybuye Allahu akbar aybite wani ya sabulu do Allahu akbar modela ala sallallahu alaihi wasallam aybita mo fe ay dona ka mo fe Allahu akbar ti aybuye adamani ya ko mana ti barkata ya gira ati de gira fiente oh kamu kasai ya abdan masya Allah itu kembali tasawuf mulai tafariya ufana ala do benes amate Allah ala sallallahu alaihi wasallam fatla kasro ala kele lobi nagal badani do yahudiya fa kolkol ede ya mo ro ani ini menero Allah
ya fa ko Abubakar de o juru sara a kɔfɛ sɔrɔ ko o bila minɛ mala de ala ka faamuya ma da ba ya ka fɔ dati ayi ye silama ma ayiwa Sheikh Ahmad aye ale kunnafoniw d'an ma durusu minnu bɛ sɔrɔ kira ka nin baara in kɔnɔna k'a jira k'a fɔ ko juru ta tɛ lebu ye silamɛya kɔnɔ ko kira b'a fɛ k'an kalan o fana na karisa yɛrɛ bɛ juru ta ko lebu tɛ ni lebu don kira kun t'a kɛ kira fatura fana k'a ka nɛgɛ duloki a tɔnɔbana den to yahudiya dɔ bolo o dɔ y'a sɔrɔ a ye balo de minɛ n'a ye min bɛ don a ka so kɔnɔ n'a ko dugukolo ka kɛ sanu ye dugukolo bɛ kɛ n'a ye a kɛ kun ye mun ye ni min ale manden dɔ sɔrɔ ko tere tɛ a ye mɔgɔ sɔrɔ maa min ka fisa ni ye afdalul bashar wallahi a tɛmɛ ka karamɔgɔ man go dɛ a tɛmɛ ka karamɔgɔ man go dɛ ni tila k'i ta juru ta a karamɔgɔ tɔ yɛrɛ i t'a fɔ a ye ko kira ye juru ta olu t'u ye ko ni karamɔgɔ taara k'i bɛ taa juru ta ko k'e yɛrɛ karamɔgɔ sɔrɔ k'i yɛrɛ karamɔgɔ an bɔra dilan dɛ wala ala k'an bɛ sababa ko ni bana k'i tɛ juru don k'i tɛ juru don an b'a kɛ i kungo ka ca n'anw yɛrɛ ta ye an ka taa قل بفضل الله وبرحمته أقول بفضل الله إن على قف سمجاه وبرحمته أناك هنا فبذلك فليفرحوا هو خير مما على يجمعون بكرة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فليفرحوا أنا مسجى نودي هو خير ودي هرقب مما يجمعون كما بفهم من ذلك قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق على ذلك ماري على إذا من جيغا ويكار جيغا وجعلتم منه حراما وحلالا كلنا نجي أساسا على يكار جيغا من جيغا ويأبدو كحالا أبدو دغا أبدو حراميا التحليل والتحريم كفين دغاني كفين حلالا كفين دغا على يا حكي دو أدم دي حكي على يا حكي دو ني أولا كرامو الكولوشيني تكيتي من دون كان يكمو كاتيكا والله amma lo ma karamɔgɔ min kɔnɔ mi taa papier filɛ ka jaabi f'i ye walima ne tini dɔn ta karisa ɲininka i bɛ janɛma dawolo kan dɛ Allahu akbar i bɛ janɛma dawolo kan kiti dɔw bɛ yen mɔgɔ bɛɛ tɛ se k'a dɔn n'i ti min dɔn i bɛ mɔgɔ wɛrɛ ɲininka walima i b'a fɔ k'i kɔnɔ i bɛ taa gafew lajɛ mɛ k'i kun jan ten ka sin ka k'i ti fɔ i ye ala ya pilasi ta ala b'i don janɛma kɔnɔ abo cogo de an don dɔ filɛ o kiti la sisan ala ko ne garijɛgɛ min diga aw adamadenw kan aw bɛ dɔw daga ka dɔw haramiya قل الله أذن لكم masha Allah adi Sheikh Ahmad ma ka tare ko kai a ba ki fita zairu ka jamsan biya Sheikh Ahmad bismillah shirgu da do ha wani shirgu in bo jama fani dena ko baba ko bi da bo har ni ga yi ta mushi Sheikh Ahmad ko mushriku ya de do ki fara plan ka fo bismillah sharakta Allah fi tahrir Allahu akbar wani da ke fi shi mutare bude taswiyatul maqluq fil khaliq fi ma huwa min khasa'is Allah azza wa jalla Allahu akbar ni rai koni ni ala kon dina fi tahrir wa tahrir ba so ai mushriku Allahu akbar abin kan fadi mo bi to go ni haram ne do daga ne do tabi tibolo o yere de bushibu Allah at-takbir dan tibolo in ton tahrir ton daga ye ala ya place de ya annaza ka ba sai dai Allahu akbar Sheikh Ahmad ba ko na sa'at Allah fi ridaihi Allah kan da sawa don fen daga ni fen haram gali ala ya hakade do adama ya hakade ola sai man kan ga fen fa la ni timin do wa man aslam mimman iftara ala Allah kadhiba na cikin duguma boga ta mo ka du ko kan mamin kalo tiga ka da ala don nin daga no nin daga le fe ala ya hakade do an ga ustaz Sheikh Ahmad Traore no de Sheikh Abubakar Jazairi ko majlisu mo ale ka kharuji lo ka kutabula fi Saudiya dirasatul jami'a ko fe akwai da shirku ya de fe ko parce mun kama iya nyini ka idake ne ala ka hake dala igara mushriku ala ka kisi ala du ko inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi
ati ya fa flanka ko ma de wa yaghfiru ma duna zalika ko bi mun ke flanka ko yayi abo ya fa mo yi liman ya nam ya dia قل الله أذن لكم yala ala de je ndi awmawa أما على الله تفترون wal ma bin galone tiga gada alala وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة ko mo ga jigiyai dimai mamunin galon tiga gada alala la harajodo إن الله لذو فضل على الناس ala ifsa man dia batige mo oye ولكن أكثرهم لا يشكرون kuma ma so ta mo bi wuluta ala barkada de وما تكون في شأن ako se na muhammad bin imana ke konyo konyala وما تتلو منه من قرآن وما تكون في شأن إتك كوني فويلا وما تتلو من قرآن ويتفوي كلام فينا ولا تعملوا من عمل إتبارا فويك إلا كنا عليكم شهودا على كفوك أسرني على يبارا شيري إذ تفيدون فيه ما من نابك أبو مبارك وما يعزو عن ربك من مثقال ذرة في الأرض أكو فويك تقول على لا ذرة جريها هديكا ولا في السماء دوكولو دا والمسان كولو لا ولا أصغر من ذلك ذرة جريها أتومي ما من يشي من أروبا كلام استريكتير أتومي ولا دنك عالم الذرة على أما الذرة هي أصغر جزء من العنصر يدخل في التفاعلات الكيميائية دون أن ينقسم دنك سنستو بيانو الذين تخرجوا من معاهد العلمية ما من برا أيوة سياسي يقول سولا علوم وشامان بيانو شمينا دنك ذرة أتوم لغة إغريقية عربو كانت أتوم عربو كانت يونانية غريسوكا كانت أتوم بمعنى عدم القابلية على الانقسام فمثل كلام فلاي الدغيا نسياسونا ناسبة كوفي ما من كمانا أتومكا كاتا نظرية جون دالتون عليكم أنا أتومكا نظرية نيلز بور عليكم أنا أتومكا نظرية ريتشارفورد عليكم أنا أتومكا من بيجي بودي من كمانا أتومكا دونك ولونا نبي جمعك النظرية الذرية الحديثة من بلد لنا ريسيرش كفونا نبي منك كفو أتومنا دغيا بلد لنا أبيك كفو كتا إلى بروتونات ونيوترونات وإلكترونات يا بروتون يا نيوترون يا إلكترون كما قالوا تدور الإلكترونات حول النواة على مدارات بيدية الشكل وعلى أبعاد مختلفة من النواة. بعد أن زمان إلكترون بمنو كشود لا مدار رئيسي الأول كش كا كش إل كش إم وهلوم جرا. ولوكا دونو يا سبتي كفو أتوم نيت سكاي نيت فمي أفود مكو أتوم نيجي بفهم فمي وباكلام فلاي فيك ميكروسكوب bude tawalma microscope électronique bude bora sasa bifem bonesh ya wabiduru bifem bonesh ya wabiduru ulu ya laje una nasoro zaratu na doya be afana biklan kata femorola anya fu yugo korana yuko ola ni sanchamu wana filo ko fatan wala asghar min zalika afamna doya katema atomka ولا أكبر إلا في كتاب أما نبغى كتب أتوم كدو القرآن يا جرا كفا أتومنا دوغيا فين ورو بيمين كدو كتب أتوم كا يمدي سام بچامانا يعني منو كان نظرية وكابو يا سوا الله كان بيسوا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم الله قد جاءنا إن أولياء أنسرايا أقول الله جاءنا إن أولياء الله وليو لا خوف عليهم وليو كوري على تري سنتلوك ولا هم يحزنون قل تحزنوا من هو الولي الذين آمنوا وكانوا يتقون هذا تعريف الولي يعني النظرة سنك جابته هذا يبادر لك بابا يسمع لغة القوم والجامعة جنة ولدي أسنك جابته القرآن الذين آمنوا وكانوا يتقون ما من لمن يرى نكو بسرعة على mungkin gwa daga wani juye ne mo yeda abu ka tubali ya al-imam shafi'i yin an mi'yar al-wilaya an al-wali
mi'yarul wilaya al-imam Muhammad bin Idris al-Shafi'i akwai idza lam yakun al-alim alladhi ya'malu bi ilmihi waliyan fala a'lamu lillahi waliyan huwa Allah doni ba mi baraka na ka doni no maka wali bi quality wali do du ko kan bi yesu fiya tarika o tarika ya bele jiren kuma na doni ka isi tariqu ilmun wa amalun summa hibatun ba'da satu amali kala dunni ilmi mimma yashhad lahu alkitab wal hadith yu'ayyadi abana tarika o tarika du ko ka ni ala ni sirado ilmun ibi doni leke doni kofe amalun ibi na barake o kofe jume mina hibatun songi na kabo ala yoro no al karamat ala kabo yebina ala wallahi al khadrami ay bagi tige bi arba kalimatin ya alim ya halim ya tawwab ya azim kaso ya labati sanfa kabati ganai ita ta ba san ko ko ala yawa ni bon ba san na bi tugo mun ni ala ce bi tugo mun ala bi mu fiyo do wallahi okuba tu bunnafi mamina ay kayra wani dugu daire akuma to kayra wani mun ka ke asimatan lahu kake kaptali o do ya soro a yoro fame kimo dalangolo waraw ani sajugu ani surgu atarajo ako ya ahla hadha alwadi iz'alu anna fa inna nazilun ako ni folon dalangolo asigafon ako ay boy ay ta ni aw mina jigini yorena o wallahi mo goya alu on shatahmilu awladaha kumusugo buku demba mu kola saw buku demba mu ka fofo u bana jiren bara folon kola ka kuma kan kelen kam Allahu akbar ni ala ka bonye summa hibatun ba'da zatu amali ni kala na ne baraka ni ka doni doro ala ka bonye bina fode mako al karama bonye mama sirana ala ya ala bi karamati masini masika bonye tikelenye o bonye o de wali biye doka bonye biye doka bonye tiye na Imam al-Ghazali ndara yala karama dum ka sani karama bela gele ako al-istiqama afdalul karamat al-istiqama bonye mi nayibla ala ko sura kele ade amere ne ani wali do bana kile kele ka wallahi no kuma na daba ko kuma kan Allahu akbar al-imam iyo rahimahullah ana to raba ya la karanya ba be de ku misu bana ka tike misu bana ka ba tike do asoro cheni fen chama mbi jora mo ka misi chama misi gana tarafu una ni bere ay kalanga bere la ko misi gana aka bere aka asiraira tena aka bila misu nyefe na nani ka to na do bere la do misu misi ay noni ga funa na se bacha mantela abol anan ka to bolo go sira bere la misu se gana sira ka tana itu se ko kalan kala a ke ja sira se na de fo misu se ni rabadala bolo go sira bere la misu se gana ata ase ko kana bere ko imbala sana tane ra minata misu wele se ko se ako misu akwai pati kaina misi bela jele pati ka ban fana kara misu kele Allah takbir ni ala ka bonyo ay ko fe ni bise ka Allah kare fushi ne kame kabako ko bin karamata ala karamami ni ala ya dama an bena ni ci asiri wallahi aliman dijo modo ko me soraba do tara kashi she ko dala ken ade den wa mina ka datu faraje jamana galonka bago den kele ne bale bolo ale baga cho den ne do meno go balo e fati e kunu baga cho de ma ka fasara ga dem sonu to ni me faraje jamana na be ga de ma balo akoto babu ya mina ga datu ana ko muso ma kata wallahi so sira mina muso kata muso ko ba ya lege kata dugu jele ndoro muso de nana so ma kana da ko
abadala ku ga da ya fale nan Allahu akbar. ni ga on yana de lesal khabar kal muayyana wallah non so rashe so ga isu bitala bla mta se ko de amtal ma mi shi abul mun shal ma me dora akule la rabba la ko wallahi so rabba fle al mon ko bu rabba shi shi de mo kana to o ya on so re uzuno ya ma mi ni ni fuga ta da Lam gontara mo kana to e fini ko ko wallahi choraba mi yale bulu mi ka boka sola kale do avion ko ka ko do bu ya ra ka boko wallahi ala ka bonye ni kara walu ya badi ma chama ndema mishe ba ya fenda ga ibn bas amad banakile kile ko Ibn Baza. na lu ku jino tobi kana waliyan min awliya Allah منكم أحمد بن بشير بن غازي كان من أولياء الله نعرفون بمن فعل بسم والله كان أعمى بيدي كثيرا تكون كان كفيفا ما له جرى تكون أنا نوجه ده كرامة بمامون كرامة من رجال أستاذ الشيخ محمد متولي شعراوي رحمه الله أفنى كرامة متواترة karama chama wala ni karama munde ta jeni bawo no fa sebe kala no gana sebe ni kenu ne kampa ala karama kana jeni ba ba mun ne jamana ko kasku ka ka shakhsiya to ka kuma ka muallafatu ka abo shi gole ala kan da sawa ba aywa masha Allah bismillah baba aha masha Allah na nyefe ngigana na talu amure de tay inshallah sabih Allah yubarik ayemin fo inshallah sendo amna abaroto kofe inshallah ayende takera de ando ki dal manuk mana tafaddalaka Allah ala abnai jinsika fil ilm Amin. shukran awata arabu kam wata ne sabon da ami yoro mina sisa no de waliyo kunye hassas jiddan ni do mo kan ko yira ko shala sirta mi bitle mina sisa mo ba fu ma chama ma ko waliyo ami mi la waliyo korola yo so waliyo tete shitara ka waliyo be ala teru be ina ko shitama teru be ala teru be fon finke ay karama fen fo ala tiri ba fen kɛ sitana ka waliyu fana b'a kɛ ka hakili to a la n'i ko k'a bɛ to ba kɔfɛ i bɛ si i ɲɛ minnu dɔrɔn i b'a sɔrɔ a bɛ ba fan dɔ fɛ ni ala jɔn b'a kɛ sitana jɔn fana b'a kɛ dumuni cini maa 100 b'a dun ala jɔn ka bonya sababu la ala taala y'o min k'a ye sitana fana bɛ se k'a kɛ dɔ ye a bɛ taa ala dɔn b'a fɛ k'a ka sanji deli aw ye sanji tɛna mɛ dɔ b'a fɔ ko ne y'a fɔ aw ɲɛna aw ta ti tiɲɛ k'aw ka tugu aw kɔ aw ta de tiɲɛ a ka nin kɛ tan a k'a kɛ tan san fana bɛ na donc f'an k'u bɔ ɲɔgɔn na jɔn de ye ala ka waliyu ye jɔn de ye sitana ka waliyu ye i bɛ da dɔ dɔrɔn i b'a sɔrɔ e yɛrɛ ka ala sira ka bon n'a ta ye mɛ e kɛlen bɛ k'a bila yɔrɔ min na ala y'o de fɔ ko alladhina amanu ko maa ninnu de man ɲa n'a fɔra mɔgɔ ma ko waliyu i b'a ka wilaya i b'a ta k'a da limaniya balansi de la est ce que tiɲɛ na karisa limaniyalen don n'a y'a sɔrɔ a tɛ yen i k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ a la dɛ bɛɛ lajɛlen ka kule n'a tɔgɔ ye k'a bɛ taa kana jate ala ka waliyu tɛ wa kanu yattaqun attaqwa fa ka sɔrɔ a bɛ siran ala de ɲɛ an ko maa min ma ko a waliyu don mɛ n'i taara sɔrɔ ala sira ta ka ko sira a ye k'a dɔn k'a fɔ waliyu tɛ dɛ e ko waliyu ye seli waati bɛ se i tɛ se ka wuli ka seli a hada mina taqwa e ko waliyu ye namara to bɛ na o nɔfɛ ko i k'olu sutura dɔ ka 100,000 ta juru ta dɔ fɛ ka na e nɔfɛ ko e waliyu ye k'i k'a ko datugu a hada idan mina taqwa أنت تتناجى أو تتخلى بالنساء الأجنبيات
walimuso bina ko bina haju la ina kile abu dusu ko na ka haju je islamia la fana bala hada aidan min at-taqwa ibudu lillahi kata ala duku alladhina amanu wa kanu yattaqun ambe joni yoro na ka sabu ke mu yambe bitli min nabi wali charada wali chara cheni chama le fana bora ko ala ka wali kere ala ka wali kere ibe do isi sabu godi da bitri ko ni dola wala bi kinina wallahi ala ka wali na ala ka wali do ko na besolente ka furki ya bautu a besolente kiki rabla chugo do ram ba do chugo na ka fi karam wa besolente ushira la abi do sukunde la ika kindo ina ala ni mo che ibe ka jini na ibe siga ta ala ka wali ibe ka t-shirt da la ko sila ibe siga ta ala ka wali andila ka kisa go yawo anga karamo ka dora dugu kono ka ta so ka bin sili fana mo ti jalendo ala delila sakola samana lanzara ubala samana fitri ubala we safu ka be ko dora wa so ala duna de betri ka su jatira tara na misin de na na so dugu le umi ngila ali toro misir ko ne ayay kamli do na do adura kili abisilla ali kamli jatina ayaka shirike aklara ayitire korota ayimi fo ala ali ame ako ala min yi deli ka bin kili ko nani yi e ala utala ka jonde juru motoro ne make yafa masai jome yafa nunu ya do ka fo ludi kudu ka wona na idili deli ile yafa masai ayin kuma chama da fa ala ako ala min sai ni fe sisa kabla yo fo do ina hukumi kama shogora sans tura ka shuru do abishuru atike ale ya bunye mi kabli vai maminu tibe kilela ubani fil de check aboto santigela aboto ale ko tura no fa isa kalaje ni kabli enjoy abidu dugu yoro do ale duna de chi dugu do fatara do dudo kono ko sini ne be se kan dudo chogodi aye hakilla min soro sande tunana ayi bulu fa bola ka bu kola sini ne nana ne yiri ni kamina do ni biiro sini anana so jonfere la do le ka dufle ni tuni akuche ne bi jonsa aya ka jombo ka yala aya yi sura le kamile ni nte aku jomu be ne fe ni gondo apoto akon ko kilore aya bo kana na we anga chende sura che aku minisa aku ni dise barala ira nyabala barkatala aku ni ya sani dise barala da kuma sa aku kuma ta ko kuma sa aya sa anana ai ajatikira de misri yin anana ai akwa mo ko mun ayi sa mun dise barala yulu te kalesa aku ni yisa kundo de kama aku sura delli min kreya e dia delli kebrai jibut kera silfana ni lanzara ni fitri ni safura ina na do yimi fo ni ala tsana na chugo mana nyaye ne ado e ala jona ko nete aku edo ni yesa aku nete aku edo ne ye aya do la fortere aya aba fe kuin katto alini ala diche ala joyi mashika na to maya do kamale nyaye abu kuma na chugo mana yaye uyoro la itimbiri ya imifu anelanja ko ya rabbi kal kushifal mastur bunu mitmeneni e ala utala di mo che mashika na to ka fo ne e ala utala ka joy ne ka bunu bro fala ikatan fe do ya do ka ko ne ala jonde nta manyi ne fe ni mena sisa atoro yoro ala ya ne Allah bunu ona chama de gole kama na mitu ka fo waka do ke kramo yire ala ka jondo sigile man chama anta ala jondo sigile no anchema abiche la abe musula ala ka hakima damu amana ko ni mi kuma na wali jukumi gelwe ka sama shrobi ana hakili siga ko fere note bi ka tineche ala ka hakima damu jazakumullahu khairan ya Dr. Adam durusuni ibaru damma mba jirana ka fo alaka waliyu ni shetana ka waliyu alaka waliyu se ka fo ke minge shetana ka waliyu se wote na ndoni ka wono na ka gela ko sebe na ni je te binake ka laje sharabi kana min ta jibo na sharabi labatu min ka duko no ya alaka ya to ti franchi mun buga fo ka sai waliyu ka sai ka so na tuwa laja aka mara tugo
ni shara bi fiye la ka sodoro wali je ala ka be sababa wa haka sa insha Allah الذين آمنوا وكانوا يتقون amanu liman yara wa kam yatakuna nukara bisra alanye لهم البشرى في الحياة الدنيا ala ko وفي الآخرة niso dia bu nyenya mayina wal akhirah ni la haraja do bal busra ni ruya salihah nabi nyuma bonda da tukura kira ko de kona karan so nyuma illa ma ra'a aw ru'ya lahu iye min ye wal ma mughaymin ye ka tiyana sugonye nabi nyuma ya bonda binani ani wolona na kira ko de sugo nyuma sugo anana kulenga sugo na de sugo mi bon ala yoro ni mi bada madenna ni fla Allah wa qur'ana kana Allah ya tawaffa al anfusa hina mautiha nana mu joni kisala biya ke sabe ka je ko ji لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي ako الآخرة mi so dia be jenye na mayina ri lahara لا تبديل لكلمات الله ako falan ko te ala ga kuma kanna ذلك هو الفوز العظيم ako ni ne ni yoro bay ولا يحزنك قولهم ako sayyidina muhammad ga kuma kan ni huzunu إن العزة لله جميعا bunye pela jere ala ni tay ala kana boye هو السميع العليم ala de meni masai ala de doni masai ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض ako tiano fe ala tay fe mi sankolon du koloka وما يتبع الذين يدعون من دون الله الشركاء ako mamunu tugura fe woro ko mina ala tikele yo matu ko foy ko fana kera jenyoye إن يتبعون إلا الظن mutu ko foy ko fanya digi ko وإن هم إلا يخرصون ako mun tu foy fana kera ngalun tigalawi هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه ala go ala de suda aw yeli taskunu fi wala sabu se ka basi su ko no jogomi والنهار مبصرا ay kle balaga yeli wati wala sabu ala ko samandi aw nyina kono إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ala go ka ko be na mo mamun du meni kede قالوا اتخذ الله ولدا una na fo ko ala yemi ni ko dembe ala bolo سبحانه ala saniyara هو الغني ala de kari masai له ما في السماوات وما في الأرض anya ala tay fe mi sankolon du kono la إن عندكم من سلطان ala ko yala dalu bangini mbaw bolo kuma inawa إن عندكم من سلطان بهذا ni kuma kay na ka fo dembe ala bolo أتقولون على الله ما لا aw تعلمون bi fene fo ala la ti fe min do قل إن الذين يفترون على الله o الكذب selna mora fu mamun mun galun te ga da ala la لا يفلحون uluti kiside متاع في الدنيا ala go damu do nyanya na mayina ثم إلينا مرجعهم ako ko mo bi sey ga ta alama ثم نذيقهم العذاب الشديد ala ko ko fe mun ne la jabala mi la jabala gele mayide بما كانوا يكفرون ka sababu ko ka kire min ke واتل عليهم نبع نوح ala be ganu senna nu ga kibariya kalauka قال لقومه يا قوم kuma mun nu ka mo ma yani ka mo إن كان كبر عليكم مقامي ala joro min ne makire ala no boyena awma وتذكيري nine be ka ko sumani min ka awla ni ala ga aya we o boyena awma وتذكيري بآيات الله ani mi ga ko sumani min ke ne ala ga aya we o boyena awma فعلى الله توكلت akodo ko ni digi sema ala la فأجمعوا أمركم ayeti gen kanya ga ko konyana وشركاءكم ana ko jenye ko yala ثم لا يكن أمركم عليكم غمة akana son fana aga ko anya ga dugo awma de ثم قضوا إلي akasima fara nyon ga kasinga kiti gen kan kan fara ولا تنذرون akana ma kono foila فإن توليتم واتل عليهم نبع نوح قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فاجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قلوا إلي ولا تنذرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجر إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فكذبونا على سواء التلاوة والقراءة على سواء تلا قرأ
فكذبوه oyanga lontigeya فنجيناه ومن معه ala ko nya kisani mamu no ba nofe في الفلك kurungono وجعلناهم خلائف ala ko nyu luta du golo ko falewi وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا ala ko nya mo tunu mamu ni anga aya lontigeya فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ala ko tafle ma ba ale hulu ko la ban kara chugudi ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومه ala ko ganyi tidin chaman chika tuka mo go fe sedanu ko fe وجاءوهم بالبينات tidon na nu mani dalu bangine wi فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا ala به ko mani mani afena wi minga lontigeya من قبل ka kombiye كذلك نطبع على قلوب المعتدين ala ka bonye ma no kuna goya ka bo sigi mo duskuna mamu ni dansa go wale kala wi ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون kulu tale ko banye Musa ni Haruna chikana Firauna na ka mo goma وملئه بآياتنا nanga ka ko ye فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين Firauna ka mo go yara bonya ulu kara jurumu to wi فلما جاءهم الحق من عندنا ala ko kuma na ni chena nu ma ka bo an yoro قالوا إن هذا لسحر مبين ko ni ko ti tigi de min ka ko ti bangine no le قال موسى senda Musa na la gosa أتقولون للحق لما جاءكم aba fo chema ko e ko ti kuma na ni chena na auma أسحر هذا ala ka kuma ga yala ni chenya wa ولا ni ko ti wa ولا يفلح الساحرون ko ti tigu kulu ti kiside قالوا وجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا ko senda Musa ma Firauna ka mo ko ti na ni ba be kan je ka bo fe nganya mo ke usoro min kan wa وتكون لكم الكبرياء otuma bonya yere bonya be ke ni ga balma ke Haruna tay du ko ka وما نحن لكما بمؤمنين wa anti da aulade وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم Firauna ka pa mana sisa ko ko senda Musa ko ti de ko ka ta du ko ti bela jere paranyoka kira bi ci wati ina na ala bi kira o kira ci ado ka ko min be abi kira ci no ngon ka ko de rana bi ci se Musa bi ci do mina o da ko Firauna ka mo ko ti do ni de bi ni Ikram sallallahu alaihi wasallam ali bi rabu fi do mo do an soro kuma de biye wala ala ya kuma min ka girmi kuma bela jele no Qur'ana yi ala o dik sayyidina Muhammad ma arabu kuma ko na mo ko bo kuma ko na kana kira soro Qur'ana kala na ka le abahu wallahi ma hadha bi kalami bashar abahu wallahi ni tifar ko le tiga kuma ka farko le tiga sega ni fo في قوله تعالى في سورة يوسف فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا هو والله ما هذا بكلام البشر فقلت لك سيرا نقصا يا الله كما كان فلما جاء السحرة ما من أنا قلت تكون أنا كرانا يدعو قلت تكون بيا فرانيونكا سؤال أيوة هنا ما فيا فلما جاءت السحرة أيوة دكتور فلما جاء السحرة يجوز الوجهين جاء الرجال وجاءت الرجال أفعال جمع التكسير الفعل يجوز تأنيسه وتذكيره إذا كان الفاعل جمع التذكير كما في آية أخرى قالت الأعراب آمنا فلما فوروا قال الأعراب آمنا وهنا بالتذكير قال فلما جاء السحرة وجمع التكسير لا فيل بالوجهين يجوز لك التذكير ويجوز لك التأنيس فلما جاء السحرة قال لهم موسى وكما من أنا قلت تكون أنا كرانا ما موسى أنا فيسا ألقوا ما أنتم ملقون بلا بلا نوكا قلت تكون أنا فلما سيروا ما خفيا ولا تفسبوا قلت ما كمان بقول ده selamat kamu biar korti bagus. Kalau tidak. Ala dunia aku iba kemita logo korti dulu korti dulu. Korti sihru ma khufiya wa lutifa sababu. Iba jirumgu kota para iba tidak nuku fungkar salah dari banyak kelenyi. Oh, bisa senjita menuna. Wallah. Hal yang kita membawa itu. Ini kah? Amain deh. Kalau bukan abara deh. Ini mami korti bara di kafir ya deh. Allahu Akbar. Korti main deh. Anak hakili tahu apa sahaja. Curkai. Anak karamola kau. Bukan muntah temu cama biar korti boleh. Ya kalau sudah. Akan muntah temu cama biar. Sal. Ayah belum ada. Sal.
wala malaka mun tora raisul murabitin malaka mun jigina haruta ni maruta na jidu ko ka mo kala ko ti lo soro yo mo kala mun kama ni ya me bi se idan do fa na ya so ba don ko ti ni don ha ge yo kunya kamina ala malaka mun blaka na ba bi la jamana ka kala mo kala ko ti la ni ni yo ko ti ni yo do ni je mai nanu bina kala to kala lo ba ti inna ma nahum fitnatun ala ka jarabi de anna kana wala donya kortila wala sauka jantua akan dondo nga boka donya fala takfuru ikana kafiriana barai donc udah soro korti don ni bi aha bo ka mal farqu bainal intiqam wa sihr al insan ibsaka intiqamu ka bi da'wa ibsaka intiqamu ka bi ghairi da'wa afamuna wa korti ala dele to law iba bugu na benamin jana ibo ta diga bara ko afamuna wa kama fisa kai dinan shi alkum antum mulkun kuma korti tigo ulumu ka kortuna sa kama qala Musa ma jitu bihi sihra ma jitu bihi don mbala beni kan mbala bi kere ka sa be da mi ka mbala ko do bu mun na kere ka belum dia lah kere ona tala mbala ba kala luwa na kapala kunu ka mbala na sa enda Musa ako au ka uta fili folo pour que dokana banga ta fili ka ta jo kere ko mbane ko ka fo ha no ko ndambala ne ku nta bo ngambala kono be ko na bo kalama ako ma ti bo ene be gita ma sitna ta sha jalan ke ko falamma alqaw qala Musa ma jitum bihi sihr mama na ka fam gerun kuma sayyidina Musa ko ma jitum bihi sihr ya sa awna ni femi huwa sihr o de korti inna allaha sayubtilu ala bina shay inna allaha la yuslihu amal al mufsidin ne korti ra kala ni mai qur'ana ma jitum bihi sihr inna allaha sayubtilu inna allaha la yuslihu amal al mufsidin chenimi ya famu adala ki bone lo tamasha do bala ni ya yi sigelo abikono ki ko do ke ni ya yi ma ube bi ni pembla yoro do la ma ko soni no ko tinyi na ni ko pa le ko fe mi na ta ibai ibi kile bai se ka ta ibone no re anyanyi ni re otumana ibi sinna ne aya in 7 adada kafi tanan tan kele ni ya do korte yi bugara ni ya buga ka sare na so yi boni furu ba korte de iba sebe ko adadal ulumil muhammadi bakile ani kama antan kele afamuna otumana idi soro kata anna la dala jiri do be ba fama ko murtaba mai la mega nyere murtaba to ba ya fanyo ma ko yede alamen ni te korte do anya ma boni wallahi afoko nyemunye eminye islamé ni bona ni korte ki ta faraka ni qur'ana nyote biti yere di korte di wara ma di faraka ni korte mushkila taraf la nyon ko do fere man ta anta inta ga fari bolo ka wadi dakadi la nyote biti faraka ni shiru ku yayi ibi se faga e kai ba faga e ni ala ma jangi bi sai ka fil la anta illa mere e mortaba ido ba fa mo ko jofaga do ba fa mo ko segu fali ibo jiri to be na mo na ko ba sigi iba doni be ba ke na shina iba ko iba mi karamo ke korte be ban pe Allahu akbar bismillah ma jitum bihi sihru inna allaha sayubtiluhu inna allaha la yuslihu amala al-mufsidin ne korte ko yuhibbu Allahu al-haqqa bi kalimatihi morga sa ko Alibam, go for Alibam. ay to ga mo tu to la dule ko aya nya fode muduru be mini ay ko gara muduru leader do fo ko ti murala ni ci se aliya amali ta do fo mo tu to la pare fakhe haraka do bari haraka do
Aiwa mudiru pamana. Mudiru apamanya fo. Aha. Mudiru ko kunyi min Qur'an aya min fota. Kambe min don ko te furala. Ko kitabu do be ba famo ko Fathul Majid. Ah? Kan kuna foni dilolo kono suna mako ka kitabu nyumamba. Ahoko ulu girimita ko e ndomoy. Ndomono bulu wolomla. Ka dafaraka. Ka farawara ka kusi. Ko kenna shina. Ka mika ko. Ni ala sonna mo ko korti mi billa kabiba. Ala kambe sawabo. Ko haka sai insha Allah. Al Sheikh Umar Pakaso. Aiwa Pakaso. Mudur Pakaso. Aha. Mereka nak fayda dama. Aha. Aku ada para guna ziyadah ke selama ni bone lo kuatila. Kala Musa. Kala lahum Musa katab la mufsidina. Asibetuho. Aha. 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 Aha, lafzu nu bela jele do fi harf al qaf. Na ba mu ko ju am ya law. Aha. Aha. La Musa. Afa mo ko ju. Sheikh Koranto. Aha. Aha. Yana kamunaji wa wiya. Aha. Aha. Ko sabe. Aha. 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 Ay que sabe la causa fuera ese café. Ala cambio sallallahu. ويحق الله الحق بكلماته. Aha. Aywa ko Pakaso muduri min de ko buli baldo ko chere. Ko tumana ni fawaidu mu le. Yani amani ni aywa batoma ka nunu fawaidu bela jere faranyonka. Yani majlisu bandon je bela jere ka adafalen soro bulu papier ka amori ni insha Allah. Ala ka ويحب الله الحق بكلماته. ala be chengeni chenga da kuma gaye. ولو كره المجرمون. hal ne o gaara jumutuma. فما آمن لموسى إلا ذرية من ala go قومه. Muhammad man sayyidina Musa bolo fana gara zurriyatun demsenu zuriya fana kera kole do yete no demsenu de azzarari. Kala من قومه. Amnawa fana kera demsenu yete no zuriya fana kera kole do yete min qawmi akamo gol. على خوف Siranyaka من فرعون وملئه rana naga mogonye أن يفتنهم. ukana nunja fitna وإن فرعون لعال في الأرض. wal wakana nunya kata li ana fitna tati bi ma'na al azab. Ay mangkanda mo kata selwati sunyana insya Allah. وإن فرعون لعال في الأرض. Ala gon firawna ya dara dukuluka. وإنه لمن المسرفين. Ala gon firawna idan sago wale kelai. وقال موسى يا قوم Musa na ba ko yana ga mogo. إن كنتم آمنتم بالله Afana sura liman alala. فعليه توكلوا Ayo digi sema alala. إن كنتم مسلمين. Na sa islamiye. فقالوا على الله توكلنا Mamina ubera jele ko kayan digi sema alala. ربنا لا تجعلنا فتنة Alai kana ga jarabiye ka andi kafirma. للقوم الظالمين. Kafir ka sago kana kare ne ka tilinga islamiya ce. Wallahi aya nyogo ye bursu do kono. Bamana jugu do kumbe dabari jugu bubulo kunyashina allamu ni jugu madrasa karango na manyina mo diga bubu ni foti. Foku ja ko ka klaka ta ojo kile so wala so ka sibu. Ne yo ye ne. Donc fawaidu mun faida mun midawma. Na fa bala ya ce sirala. Abi bo wo kono dono ibi ka sababu yi ka mo wara bo wo kono don la ka fara maka plan ka boya
ala kan Allah ونجنا برحمتك من القوم الكافرين abi kan kisi ni ka hine ka kafir jama kuluma وأوحينا إلى موسى وأخيه udi kalma rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru kaslame di kafir maka sabo kita dan flaga ko ala kana ke de ore ka tilinga mo kalima ni ache aha وأوحينا إلى موسى وأخيه sefara murgeja sako almami sako ay ko lim to gane ay ngurudi ko ala di kisi ka ko korte to tora rabbana jina jawa ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmi adh-dhalimin alayka anke jarabiye kandi yara kun to rabbana la taj'alna فتنة للقوم ونجنا jarabiye kandi to ga Roma ونجنا wala kusawoka ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا كم كسي برحمتك انك هنا من القوم الكافرين كما كافر جماعه كل ما وأوحينا إلى موسى وأخيه ala ko anyi wal da Musa na bar maga Haruna ma تبوأ لقومكما بمصر akata sigi Egypt tu golo ga na ga mogoy o mafla بمصر بيوتا akaga so mine واجعلوا بيوتكم قبلة akaga so ke misiru eno seliyoy وأقيموا الصلاة aga selijo وبشر المؤمنين aga mumunu nisodia وقال موسى Musa na fasa ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة inna Musa flaga nan ne gani bom ci to ko rabbana yanti ga ala tedi firona na ga mo son bienya na maya indamuna zinatan yuso nya masirila wa amwalan ani na folo chama fil hayati dunya ni jen kono ربنا ليضلوا عن سبيلك rabbana yanti ga ala li yudillu lamul akibati wasayura ala bana ga gamu yo na mo ko ga boy ala kasirama amaka nanga ke lamu keye kuma ala ya duma wala sa ga mo fili ya sawa dan al-kalamul aqiba was-sayyura fana min an-nawasi yudillu عن سبيلك ala bana ga ke munye kamo ko fili ga boy ala kasirama ربنا اطمس على أموالهم abala ga bolo tuse واشدد على قلوبهم iku dusukun gelaya فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ukana liman ya fuga la ga bagele قال قد أجيبت دعواتكما Sayyidina Musa Ibrahim da ni ayan yedomi ala ko kadu uji badawa tu kuma ko no flaga wele jabi nin duwa won kedo ali Firauna hala kido sambina nde bu nyoche الله أكبر Musa kala do ala ko ni ka duwa ubne yem ne ala de ni na أما بني ala kele Musa kala do ala ko so ne ga de ni ma yana kedo je sambina ni ko ga ala de ni bi ko ala ki jabi afa ma da na sabbe ma chama be ala de ni ka ala de ni chemma fɛn min mɔgɔ ka ala deli cɛ b'a fɛ k'i hakili to a la fɛn damadɔni a fɔlɔ-fɔlɔ ka kɔrɔtɔ cɛw kabi salon ala deli fo kana bila sana ma ko ye a banna ko ye a taara o b'a taali an ka hakili to la filanan kana ala deli ni fila i bɛ ala deli siga direct ka sa ma deli daga mina ala deli a bi min kɛ i b'a fɔ tan de mu'minu udullah wa antum muqinuna bil ijab i yɛrɛ dan b'a la k'a bi kɛ taa bɛ ala deli nin bi kɛ a fɔ tan o de ye muqinuna bil ijab i yɛrɛ dan b'a la o k'a sɔrɔ i bɛ ɛriw dɔn n'ala sɔnna ma ala bɛ deli ɛri minnu na dɔwɛrɛ minnu ɛri fɔ mɔgɔw ye ani ala bɛ deli cogo min na wele cogo bɛ ala la duwawu yɛrɛ kama de b'a la bi pan ni min i ka duwawu kama kelen karilen b'a sɔrɔ bɛrɛ a tɛ taa قال قد أجيبت دعوتكما a ko n'a ka wele jaabi fastaqima a y'a tile ولا تتبعان سبيل الذين لا a kana يعلمون tugu mɔgɔ ka sira kɔ maa minnu tɛ kɛ kɔnɔ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر ala ko an ye ba in tigɛ ni bani israɛlakaw ye فأتبعهم فرعون وجنوده firawuna n'a ka mɔgɔw tuguru kɔ بغيا وعدوى a ko nan juguya kasɔ wa aduwa bagiyan ya ta kasɔ wa aduwa na ni juguya حتى إذا أدركه الغرق a ko tuma min na ni yɔrɔ ye firawuna tunu sa قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به آمنت به بنو إسرائيل tuma min na ni ji ye firawuna tunu
Rana be abuka baka so anaka mo ala ya bi commentaire ke am tarafu min jannatin wa uyunin wa zuhurin wa maqamin Allahu akbar ay ku botofle kana furo mu chala botoflo kana ko furo chala botoflo ka itazi po chala botofle ka buka samu chala no daro ku ti sigi mene be la na made umma dundu le be abora ka so ka ta kana segira kama sata umudiyan wala yarjiun ala rabbi kama sata umudiyan masaka kana wala yarjiun masaka sega taso aboto gari hatta idha adrakahu al-gharq ago mamna ni firawna ni tunni ya sorosa tunni ya digi manyoya jibi firawna tunu musa sera musa ibere gosi musa ya ka bere gosi basan basta na ka siratan flabala musa na ka mo bolla ka teme musa ku ba ka badda turu firawna kana shefa firawna sunya musa ka bila badda turu to ala ka mo wa turu fil bahara bayto ya madale innahum jundun mughraqun nono be nono tu la firawna na ka mo donna usera ba ka mantera unya bala kala ka be ka wuli mo te na yora min jibi kana usega se biblia usega tanya fe biblia Firawna idama kasi Sayyidina Musa la idama kasi Musa la shin bi wolon la Firawna ba ta galli man ya kuma diko ala ko wallahi na ku idama kasale ala la shin kele ko ala kuma kishi da Firawna abuka bo Musa ma disni agana gaga Firawna ko chogodi ako amantu ako ne liman yara ka fo mashitie fo masami bani Israila ka liman yara ala min ne liman yara ala yana kasa duskuna Jibril da gudan Allah kare kira ya Rasulullah abu halin kun ga ne Firawna fa abuna ne Jibril kun ka tele jigo mina kun bi Jibril ba ko jigo ka bogata ni Firawna na ni liman ya na san borona ba digi wala san liman ya kana sa duskuna ka liman Allah ta'ala amma so fi saya sele kan di mana kan ini Muhammad mande ka be ka mo ya na ada yang ini ka bo ni di mana yara abana hanni masjidi mafui yani ka saya ke ni la ilaha illallah fo ka ba abana ni sara do islamai sara wa ni ya fo kena ka be ame ambela gele ni shera ni ka jena ko be ra ko man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah Imam ga kuma kan laban kara la ilaha illallah fati wi da jira kona Allah kan kuma kan laban kai wa ana min al-muslimin huwa al-islamu doye ana wa qad asaita qala ana ko sisa wa qad asaita qablu akikele ko ka ala ko daga kombinye wa kunta min al-mufsidin ekara cheni kala doye wa yawma nunajika bi badanika ala ko bimbi kisi ni farko le Firawna e min fa ide di manya kuma min fo mi farko le kisi sokoti tori fala hara jodo Firawna ala Firawna ke kama koy do yara ko kama ko ra ko Firawna ga bom fakali ma fa to la ala ko isu te dibile boje Firawna aya asense kana bla girenga bela mun da mala ko Firawna yara ti sanu lu baba to ko ala do lu tara Firawna su dale la Allahu akbar ala ga yo manuna jika dindi kisi di badani ga ifar ko inni tete litakuna liman khalfaka ibi ka kama ko mo waye mamun mina ko be halibi Firawna yara be jita asu yara bi almumiya yara bi wa falin ko ale Firawna ni to ko Ramses sani Firawna yu ka siya udi fa ka siya sama al faraina ma Egypte balonta e tubu to ga dale no ko de Firawna de Egypte wa Firawna de siya de anyar ga ustazu do ko bi ale ko ni matière scientifique ko kan ko mofti وأولى الشيخ عبد الجواد عليه أصله من الفراعنة يعرفني قالب هو من الفراعنة نقع بقول يقول جماعة قالب هو مدينة أقصر أصره عليه عبد الجواد والشيخ عبد الفتاح منكم يا ربوي قول أنا مدرسة مفتي أنا ديريكتور با الشيخ دبا حميد سيسي رحمه الله أنا كان جانغ الشيخ علي كانوا rahimahullahu lokacin shi ya so sarara jamana na arabu kuma fi sa blaka Egyptian blaka na samosa kuma mokoka ne sa an bena ne Egyptian mu ne o arabu fla Abdul Jawad wa Abdul Fatah ne kuma ne arabu ka fla ne kuma khidma ko sabe ko kuma bo ka so katane ka so ne min kuma kalande da so duma ko kara wallahi kama ko mun ne kala
ane kala ne kala yoro mun na ulu mo kulu ban kana wini kasete ba me baso abu mun ba kala la kata ne kala na so suosu la ne yoro baso ro ma cher scientifique la c'est la sala ko so da ka Sheikh Abdul Jawad Sheikh Abdul Fatah Abdul Jawad ale de akale ale bonson akale ale de ko ma bo min al faraid a fo do ma so na do ko fere sera nai Aso anti fulana ko kala ma na ko fulana ka bandro. Ye fulana bonso e siere do. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. Ako ma so jama mbi o lutu neno gabanga ayawla. ولقد بوعنا بني إسرائيل. Ala ko tiana ye bani Israila ka usigi. مبوع صدق. Mubawa asidikin mabawa asidikin. Mubawa asidikin nye sigi chugola mabawa asidikin nye sigi wala. Ako kome mudkhala wa madkhala. Madkhala o du horay mudkhala o du chugol. ورزقناهم من الطيبات. Juma ne be fe mubawa do wa. مبوع asidikin nye sigi chugo. Anyu sigi chugola. Anyu garde ka fensan man chamanna. فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. Ala ko mafongoni afotoni na ale ko foma. إن ربك يقضي بينهم يوم Ala ko kiti القيامة ko ni nyonta al kiyama jodo. فيما كانوا فيه يختلفون. Au kun fora nyon ko fe minna. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك Ala ko sayyidina Muhammad na so di sigala ne ala jigna ne ala ifengi jigika. فاسأل الذين يقرؤون الكتاب. Ika mo oni nga mamunu bi kitabu kalanga ko nyakira ko la asuku wala asal. Wallahi ne ti sigane ti jingali. لقد جاءك الحق من ربك Ako chena ni magabi ma yoro. فلا تكونن من الممتنين Kika na ke siga ba odoye. ولا تكونن من الذين كذبوا Kika na بآياتنا ke mo ono mamu ala ka ayo ngalon tiga. وتكون من No الخاسرين. kare ke ma bone no odoye. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك Akima gatia kuna ngoya kumakanchi etigara mamununka. لا يؤمنون Uluti limaniya. ولو جاءتهم كل آية Ala ko hanni ka ko kelengele mbele jele nanuma. حتى يروا العذاب العليم. Bukan lajaba imi lajaba dimini. ولولا كانت قرية آمنت Falaula ay lam takun qaryatun amanat. Iba tafsiru ka baba. Lam takun qaryatun amanat. Ala ko duguba foi make akan limaniya. فنفعها إيمانها Akan limaniya ka nafa. Lajaba na le kofe. إلا قوم يونس. Muna kara junu saka mo ko. O make peu. Na la kon kan lajaba presenter au ka. Amana kulle ga dia fon kan ni ga bo bela jelen ta shede. Fana kara Yunus aka mogoy la jaba kun ka boga tila ka sirri ala ko mo be dugu bashi fana kara Yunus aka mogoy no ne na wakawi mamra nabi la Yunus somina ka fo la jaba kun bolen flani ala ka mogo mali maniya akun kan ka ala wa ngiro lillahi kan ka ala ka ya mariya ko Yunus tere yara da ala ka fo ala ko ni ya la jaba kun bora Yunus ay boli dan ne isa abaka ila al-fulk al-mashhur ala ya ka fa bola kata kurun falen kono kata don kurun kono Orna dugu mo farra nyonga mamna we la jaba kumbole uko sisa mbake chogodi ko dugu mo kata farra nyonga bene jere ga nyon sora kele kelen kono ukadaba usagadeu ukasaga unu deun fara ka misu unu deun fara ka nyano unu deun fara ka baunu deun fara muso munu misini dema ulu fara bu deun fara kabula dugu bela jele ga jega kule udama ka se ala la yarkele uka no ga yarkele maka dugu bolo ka manoko ko yala munu bi dugu bolo ka Saka do mo kule, saka ba mo kule, misi do mo kule, ba do mo kule, adama do mo kule, denso mo kule, shindi ba mo kule, bela de me kule ba ka fa amanna bi rabbi Yunus. Awli mana ya Yunus mana awli mana Yunus ma. لما آمنوا Ala fana ko la jaba ka se. Ore foto la falawla kanat qaryatun amanat. فنفعها إيمانها Ako dugu ba shi malli mani akalli mani aka nafa. La jaba yele ko fa illa qawm Yunus fana kara Yunus ka mo hoyi. لما آمنوا Mamina nulli man yara. كشفنا عنهم عذاب الخزي Ala ko lebu la jaba nya wil ga buga dinyi na mayen kono. ومتعناهم إلى Anyu حين damu ka tase wati nimma. ولو شاء ربك Kana imadiya. لآمن من في الأرض كلهم جميعا Ma ma du golo ka bela jele mi limaniya. فأنت تكره الناس Ai sai na mawari mau karabawa. حتى يكونوا مؤمنين Wajja ko yala fuga ke mu'minu ye. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن Ala الله ka man kan niya ka limaniya fura kara ala ka je. ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون Ala bi sofa abaga mo ka mamun be nulu te akli soro de. انظروا ماذا في السماوات Ala والأرض ka ifeli ke fe mi sangolo du golo ka. وما تغني الآيات Ko ka ba ko ti karli ke. والنذر Ani ba ba ali ama foyne. عن
قوم لا يؤمنون mogoy mamunu be nulu tindi maniya هل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من aloko قبلهم ya obi mun kono fona gara mamun ko nunya uluka donyo wana قل فانظروا afuka makono nike إني معكم فانتظروا فانتظروا ay makono nike إني معكم من ni المنتظرين fana bi makono nike ka fara auka ثم ننجي رسلنا aloko ko ba manga tidon kisi والذين آمنوا ani mamunun ni mangara ka fara tidon ka ذلك حقا علينا kaka ka ale alaka la yajibu ala allah shay'un kaka ka ale alaka ننجي المؤمنين ننجي المؤمنين alako takana hakkan alaina nunajjil mu'minin mumunu kisini ko ka ka ale alaka قل يا أيها الناس afo ya o mogo إن كنتم في شك من ديني afo se da mar ka fo magan ka furu na so raw sigale no ne ka dinana فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله abu fe munu batu min ala tikere ne to batu ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم ako ngane ba ala de batu ala men bi no ba o fatu وأمرت أن أكون من المؤمنين ne ya mar yara ke mumunu doye وأن أقم وجهك لسين حنيفا nanye da klen dinana ala e ajenene ka ba flan ka foyama ولا تكونن من المشركين ako ngana ke flan ka fo doye pe ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ikana fe wele min ala tikere ne fe min nati nafa ولا يضرك ati toro فإن فعلت ni oke فإنك إذا من الظالمين no kera e bi fara yara kun to yana ukande وإن يمسسك الله بضر ne ala yi masani torai فلا كاشف له korota ba shi dala ne ala te ala kana toro korota ولا كاشف له إلا هو korota ba shi dala fona kera ala yi ala kana toro korota يمددك بخير ne ala yi mami ngini ni here فلا راد لفضله segin jogoti ala kaf samandi ala يصيب به من يشاء abaga ka akaf samandi ka mo soro mami aje aka jona ala ka ke kan soro وهو الغفور ala de ya fa masai ala de hina masai قل يا أيها الناس afo ya o adama deun قد جاءكم الحق من kana ربكم na o ma ka ba o ma yoro فمن اهتدى ni mami kandara فإنما يهتدي لنفسه ibi kandali ke yere gunde ومن ضل ni mami filila فإنما يضل ibi عليها fili ke yere gunde ka وما أنا عليكم بوكيل wa ko semenin tinena de واتبع ما يوحى إليك igatugu fengo femi wayu kerima kabima yoro واصبر ika sabali حتى يحكم الله wala ka kiti gani nyonje wa huwa khairul hakimin kiti tigala la hera ma hode alai karamu kabina munasabai wala ka abina wala ko mukunu munasabai kafo wala to suran damina munasaba ubinyo sorani ayengela magote no laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma antum katabla fa in tawallaw faqul hasbi allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkal wa huwa rabbul arshil azim yafana laban karate qul ya ayyuhan nas qad ja'akumul haqqu min rabbikum kama hadha laqad ja'akum rasulun min anfusikum qul rasuli jawadi qad ja'akumul haqqu min rabbikum sadaqallahu alazim